Nyemerera nongere ngusuze ukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi nyugusoza kandi kwifuriza ibyiza nitwa Clement Isenga. Inkuru itugezeho muri aka kanya yongeye kukugezaho iravuga ko umuryango umwe w'uburayi wafatiye ibihano abantu 9 barimo abajenerali batatu mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Umuryango umwe bw'uburayi kuri wa mbere tariki 17 2025 watangaje ko wafatiye ibihano abantu 9 barimo abanyarwanda ushinja kugira uruhare mu makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, aho ashyamiranyije igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC nabo bafatanya nabo barimo ingabo za SADC ziri mu butumwa bwa SAMIDRC, ingabo z'Abarundi ndetse na FDLR igize na bamwe basize bahekuye u Rwanda mu mwaka wa 1994. Abo umuryango umwe bw'uburayi wafatiye ibihano watangaje bari no ku rubuga rw'uyu muryango kuri uyu wa mbere barimo abasirikare batatu bo mu ngabo z'u Rwanda bo ku rwego rwa Generali, barimo Major General Karusisi Ruki wahoze ari umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Special Force uherutse gusimbuzwa kuri uyu mwanya mu mpera z'iki cyumweru. Barimo kandi Major General Eugene Nkubito usanzwe ari umuyobozi wa division ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda na Brigadier General Muhizi Pascal uyobora division ya kabiri mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Abasirikare kandi bashinjwa kuba ingabo bahoze bayobora cyangwa bayobora zaroherejwe kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo European Union ivuga ko ari ukuvogera ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no guteza amakimbirane yitwaje intwaro n'umutekano muke. Uyu muryango kandi ushinja aba basirikare b'u Rwanda gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha bigize guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu birimo ibihano rusange bikomeye ngo byatanzwe na M23. Usibye aba bajenerali kandi barimo Ruki, Nkubito na Muhizi, abandi banyarwanda bafatiwe ibihano na European Union barimo witwa Desire Rukomera ushinjwa kuba akuriye recruitment muri M23 cyangwa se kwinjiza mu mutwe wa M23 abarwanyi. Barimo kandi Francis Kamanzi ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe mine petrol na gaz RMB ndetse na societe ya Gasabo Golden Refinery ngena ikaba iri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano. European Union kandi ivuga ko yafatiye ibihano abanyekongo basanzwe ari abayobozi bo muri M23 barimo Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida w'umutwe wa M23 ariko wabaye ihuriro AFC M23, Colonel John Imani Nzenze ukuriye ubutasi muri uyu mutwe wa M23, ari Jean Bosco Nza Bonimpa mupenzi ushinzwe imari n'umusaruro na Colonel Bafatiwe Rasto usanzwe ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, akaba ndetse n'uwungirije General Sultan Makenga akaba ayoboye umutwe wa 23 mu byagi isirikare nk'uko bigenda bitangazwa. Abo ngabo rero urwo n'urutonde rw'abantu bafatiye ibihano ndetse n'ikigo kimwe cyo mu Rwanda gikora ibikorwa bijyanye n'amabuye y'agaciro. Abo ngabo rero bafatiwe ibihano n'umuryango umwe bw'uburayi. Ibihano rero bikaba bije n'ubundi byari maze iminsi bitangazwa ko kuri uyu wa mbere aribwo biraza kuba bisoka ku karubanda, kuko mu minsi itatu ishize nk'iki ibiro ntaramakuru Reuters byari byanditse yuko European Union yafatiye abantu ibihano 9 bitewe n'ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Akaba ari inkuru yasohotse ku itariki ya 14 Werurwe 2025 nyuma y'iminsi itatu gusa rero nibwo hahise hatangazwa Bahanwe muri rusange bafatiwe ibyo bihano. Ariko muri iri nkuru yashyizwe ahagaragara ntabwo hagaragaramo ibihano bafatiwe muri rusange, gusa amakuru akavuga yuko abafatiwe ibihano hafatirwa imitungo yabo iba iri muri ibi bihugu biri hakurya y'umugabane wa Afrika, mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi imitungo yabo akaba ariyo ifatirwa, ariko ntabwo hasobanurwa muri rusange ibyo bihano bafatiwe nibi ngo bavuge ngo icyambere cya kabiri cya gatatu ni iki ngiki. Ibihano rero bikaba bije byiyongera n'ubundi ku byahawe retired General Kabarebe James Kabarebe nawe akaba yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi mike ishize. Hari indi bihano byagiye bitangazwa n'ibindi bihugu bitandukanye by'umwihariko byo ku mugabane w'Uburayi, akaba ibyo bihano rero byaratanzwe n'igihugu cy'Ubudage, igihugu cy'Ububirigi nacyo cyaratangaje n'ubwo
Rwanda twakubwiye ko rwamaze gucana umubano ku mugaragaro na kino gihugu. Abadiplomate b'Ububiligi bategetswe kuba bavuye ku butaka bw'u Rwanda amasaha 48, nako kandi Ububiligi bwasubije yuko baraza kuba bigenza gutyo ku badiplomate b'u Rwanda bari mu gihugu cy'Ububiligi. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo cyatangaje ibihano nk'ibyo ngibyo, mu gihe kandi igihugu cya Canada giherereye muri Amerika nacyo cyatangaje ku mugabane wa Amerika cyatangaje ibihano ku Rwanda nabyo. Ibyo byose bikaba bishingiye ahanini mu gusigasira umutungo n'imari zabo zizitse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nka warikare igihugu cya Canada nicyo gifiteyo ikirombe gitunganya amabuye y'agaciro cyitwa Alpha Mines, akaba cyo kirombe cya mbere ku isi gitunganya amabuye y'agaciro muri kariya gace ka Warikare. Rero kikaba gifitwe na kompanyi n'ubundi z'Abanyakanada. Ibihano bigiye bifatwa rero bigiye bishimisha Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko iraje ishinga no gusabira u Rwanda ibihano, ivuga ko u Rwanda ari rwo rwateye Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo runyuze mu mutwe. Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko ari igikonoshwa nk'uko byagiye bigarukaho cyane na perezida w'icyo gihugu wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba ari Felix Tshisekedi. Ibihano kandi biri gutangwa mu gihe n'ubundi hari hakomeje inzira y'ibiganiro, kubera ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025 hateganyijwe ibiganiro bigomba guhuza intumwa za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa zihagarariye umutwe wa 23. Ariko ku rundi ruhande ibihano bikaba bikomeje kugenda bifatwa bigafatirwa n'abayobozi ba M23 ku rwego rwo hejuru. Twakubwiye Bertara Bisimwa, twakubwira n'ubundi Elasto Musanga, guverineri wa Kivu ya Amajyaruguru, akaba n'umwe mu bungirije Sultani Makenga mu gisirikare cy'umutwe wa AFC 23. Kubera ko turuvugana ubu ngubu 23 yohereje i Rwanda abantu 5 bo gushyikirana na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa 23 watangaje ko kuri uyu wa mbere 17 Werurwe 2025 wohereje i Rwanda muri Angola itsinda ry'intumwa zigomba kuhagararira mu biganiro bihuza na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro by'impande zombi rero ziri mu ntambara kuva mu Gushyingo kwa 2021 biteganyijwe kuba kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025 nk'uko nabigarutseho haruguru. Umuvugizi w'ishami rya politiki muri 23 AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko itsinda ry'intumwa uriya mutwe wohereje i Rwanda rigizwe n'abantu 5. Ati AFC 23 iramenyesha rubanda ko kuri uyu wa mbere tariki ya 17 Werurwe 2025 yohereza i Rwanda muri murwa mukuru wa Angola delegation igizwe n'abantu 5 kugira ngo bazitabire ibiganiro ku busabe bw'abayobozi ba Angola. Uyu mutwe kandi waboneyeho gushimangira ko Perezida Joao Lorenzo wa Angola kubw'imbaraga akomeje gukoresha oneho gushimira Perezida Lorenzo kubw'imbaraga akomeje gukoresha mu rwego rwo guhagarika amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 nigize itangaza amazina yabo yohereje muri biriya biganiro, gusa uyu mutwe ukunze guhagararirwa muri gahunda nk'iriya Barimo Rene n'abandi wahoze ari umuhuza bikorwa ushinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro wari barasinyanye na Kinshasa mu myaka yatambutse. Abarimo Rene rero n'uyungu akaba yarahoze ari umuhuza bikorwa n'ubundi mu bijyanye n'ibiganiro by'amahoro. Mu bandi kandi bakunze kuhagararira barimo Lawrence, akaza kandi Yannick Kisola na Colonel Imani Inzenze uri mu basirikare bakomeye bawo. Uyungu yumvise ko n'abari mu bafatiwe ibihano na European Union cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bw'Uburayi. Gusa nanone amakuru avuga ko mu ntumwa zizaba ziri i Rwanda hagomba kuba harimo na perezida w'uriya mutwe akaba ari Bertara Bisimwa, nubwo nawe ari mu washyiriweho ibihano nanone n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Bikaba bize bisanga ibindi yafatiwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo
birimo n'igihano cy'urupfu ndetse akaba yarashyiriweho na miliyoni 5 z'amadolari zo kumuta muri yombi we na Bertrand Bisimwa ubwe, akaba kandi na Colonel Nanga umuhuzabikorwa AFC 23 ndetse na General Sultan Makenga, aho ko ari batatu bashyiriweho miliyoni 5 y'idolari kuri buri umwe ko watangaza amakuru yaho baherereye cyangwa akabata muri yombi, nubwo baherereye n'ubundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izina aho baherereye ni nuko ari muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ntibuje ko yabashyiriyeho ayo mafaranga yo kubata muri yombi ndetse ikaba yarabakatiye igihano cy'urupfu. Lawrence Kanyuka mu minsi ishize ari ku rutonde rumwe n'abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano, ubwo bafatiraga ibihano General Retired James Ikabarebe na Bertrand Bisimwa na Lawrence Kanyuka nawe ari mu bafatiwe ibihano ndetse na kampani ze bakavuga ko zafatiriwe. Amakuru aturuka ku ruhande rero rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko intumwa zayo nazo ziza kugera i Rwanda ku mugoroba kuri uyu wa mbere. Ni intumwa biguvugwa ko ziza kuba ziyobowe na Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Ibemba. Uyu nguyu akaba rero ari waraza kuba uyoboye izo ntumwa. Ibyo byose rero tuzakomeza kugenda tukurikirana nka NCTV Rwanda. Ku munsi w'ejo tuzamenya ikiri kujya imbere muri ibi ibiganiro, ariko nuko aya makuru n'ubundi agenda aza y'ibihano mu gihe n'inzira y'amahoro nayo iri kugenda inyurwamo, ntabwo n'ubundi wavuga ko bikomeza kugenda bitanga umusaruro w'igisubizo kitezwe muri ibi iganiro hakurishingiwe kuri ibi ibihano. Uretse ko ibihano hari benshi bagiye babifatirwa n'ubundi bikongera bigakurwaho, ntabwo ari bishya yuko umuntu yafatirwa ibihano bikongera bigakurwaho bitewe n'impamvu zishingiye kuri politiki. Ndagushimiye cyane gukurikira amakuru n'ibiganiro NCTV Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi. Nitwa Clement Ndayisenga, nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.